Yes, reka nongere mbe kazi kandi nongere mbasuhuze inshuti yakundwa ba Rwanda Media mwese tukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambukana kuri Rwanda Media. Ano wa mwanya mwiza tugurutse kugira ngo tuhereze amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu mikino hano iwacu mu Rwanda. Tugiye kuba tugaruka hano muri equipe Aprfc Football Club, tugiye kuba tugaruka kuri byinshi birimo kuvugwa muri ino kipe ku Umutoza Darco Novic. Bwa mbere yavuze ko bakinyi yaje kuba agurirwa wo bita Hakimu Kiwanuka ndetse na Donis Omedi ndetse n'uwo bita Jibril Watara umunya Burkina Faso. Ese uyu mugabo aravuga iki dore yuko ku munsi w'ejo ikipe Aprfc Football Club ifite umukino izakina n'ikipe ya AS do Kigali mu mukino mu gikombe cy'intwari. Rero turaza kuba tugaruka kuri byinshi uyu mugabo Darco Novic umutoza utemegwa na benshi muri equipe Aprfc Football Club, utemegwa n'abakunzi n'abafana b'ikipe Aprfc Football Club. Ese abakinyi afite gahunda yo kubakoresha ejo Azabakoresha? Byose urabisanga muri ikiganiro, turaza kuba tubikubwira muri ikiganiro umenye ngo bimeze bite. Darco Novic we aravuga iki kuri abakinyi yaje kuba agurirwa? Rero turaza kureba yuko nibwo bwa mbere niyo kipe ya mbere hano iwacu mu Rwanda ibikoze, niyo kipe ya mbere izanye umukinyi uremereye cyane nka Watara. Ese ikipe Aprfc Football Club igamije iki kuba yazana uyu mukinyi, kuba yamuha umushara ungana kuriya ku mafaranga ku bihumbi 9 by'amadolari, ibihumbi 9 gose by'amadolari? Akaba ari byo uyu musore azajya ahembwa bita Jibril Watara. Rero turaza kuba tugaruka kuri byinshi no kuvuga muri no kipe Aprfc Football Club. Imyitozo imezite, abasore baratangaza iki, mwuka ki? Turaza kuba tongera tubahereze ibyo Denis Omedi yatangaje kuri kapiteni y'umugabo Claude wabaye igitangaza kuri we, wabaye igitangaza mu myitozo. Abakinyi bakaba bari kumwishimira cyane nka kapiteni, ariko bakamwishimira nk'umukinyi ukomeye urimo kugira byinshi abafasha mu mikinire yabo. Rero muze kubana natwe mutaje kuba mucikwa n'amakuru menshi cyane tugiye kuba tubahereza arimo kuvugwa muri equipe Aprfc Football Club. Biragusaba kubana natwe muri uno mwanya kuva iki kiganiro gitangiye kugera ku musozo wacu, nibwo uri buze kuba wamenya ngo nibiki birajya mbere muri equipe Aprfc Football Club, nibiki mo kujya mbere muri equipe y'ingabo z'igihugu, muri equipe ya Club Giant, equipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikaza imitutu. Wo turi ko muri kiganiro kanda subscribe, turayikanda nyine yikande, noneho uraza kubona inzogera nayo yikandeho, numara kanda kunzogera uzajya ubona notification cyangwa se icyo bita bamenyesha kumenyesha ko tayari no kuri Rwanda Media ibiganiro bimaze kuba byahagera, ukwiye kuba wabikurikira. Rero bana natwe muri uno mwanya, wowe turi kumwe kanda like umanuke muri comment tubwire ese Darco Novic yakirageze kugira ngo uyu niwe mwanya mwiza wo kuba yatangira gukinisha abakinyi, yatangira kubagerageza kugira ngo muri retour bazaze tumenye ngo abakinyi bameze bate. Ngo bita Hakimu Kiwanuka, Denis Omedi, Jibril Watara, uyu niwe mwanya mwiza wo kubakoresha mu mikino izatangira ku munsi w'ejo w'igikombe cy'intwari. Kipe Aprfc Football Club izabihura n'ikipe AS do Kigali. Ubwo rero katubisa turebe ese Darco Novic azaba abakoresha. Tugiye kuba dukotinga ibintu byinshi yaje kubatangaza kuri abakinyi nyine Darco Novic nyuma yuko amaze kugurirwa abakinyi, nyuma yuko abisabye. Uyu mutoza Darco Novic niwe wabyisaba ikipe Aprfc Football Club yuko muri retour rwose ashaka kuba yakongerwamo abakinyi bagera kuri 3 mu gice cy'ubusatirizi, mu gice gishaka ibitego imbere mu busatirizi muri equipe Aprfc Football Club. Rero tugiye kuba twita cyane, ntago dutinda. Murabizi neza yuko Vare yamaze ko yagera muri stade Amahoro, iyo sikiri nkuru, ahubwo reka twite cyane ku munsi w'ejo kuri uyu wa kabiri ikipe Aprfc Football Club hazaba ari second izaba irimo gukina, ntago izaba yakira, ahubwo bazaba barimo gukina, nta kipe izaba yakira iyindi, izaba irimo gukina n'ikipe ya AS do Kigali, ikipe y'abanyamujyi. Ubwo rero ni gutyo byifashe ikipe Aprfc Football Club izaba iri gukina n'ikipe ya AS do Kigali kuri stade Kigali Pere. Ubwo haramwa Pere isa 9 ikipe Aprfc Football Club izaba iri gukina na AS do Kigali, noneho isa 12 ikipe ya Rayon Sport izaba irimo gukina n'ikipe ya Police Football Club. Ikipe izatsinda umukino izayitegera kuri finali izabera muri stade Amahoro. Bamaze kuba banagezamo Vare amagingo akaba yaramaze no kwestagwa, ikaba yamaze gusuzumwa, ikaba yaramaze gutestingwa nimba ikora neza. Ubu ngubu ibintu bikaba bimeze neza.
ubwo rero hari amakuru arimo kugenda avugwa yuko kubera yuko impunzi zo muri Kongo zirimo kuza ari nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo rero harimo kuvuga yuko impunzi abaturage bamwe bari muri Kongo mu gihugu cy'abaturanyi dore yuko hariyo intambara aho gose aho M23 yamaze kuba yafata kari agace ka Goma, ubwo rero umujyi wa Goma kwa yamaze kuwufata. Ubwo rero impunzi zimwe zirimo kuza hano mu gihugu iwacu mu Rwanda, ubwo rero bamwe bari babashize muri stade Kigali Pere, nimwe bamwe bari kubageza, ariko bamwe batangiye kuvuga yuko imikino y'igikombe cy'intwari ishobora kutaba ariko yaba kuko si stade imwe, binahindutse babonye ari benshi bajyana imikino muri stade Amahoro nta kabuza. Bwero muze kubana natwe, mukomeze kubana natwe, muraza gukurikira updates nyine zigiye zitandukanye hagize igihinduka imikino bayita kibereye muri stade Kigali Pere, bayimurira muri stade Amahoro cyangwa se bakayimurira n'ahandi hantu nihuye bawizijyana, ariko ibintu bikaryoha cyane, ariko ntabwo hakwirirwa yijyana ihuye, bazijyana muri stade Amahoro, ariko imikino ntago yahagarara. Ubwo rero bidasubirwaho ku munsi w'ejo ikipe ya Football Club izaba irimo gukina n'ikipe ya AS Kigali. Ubwo rero Umutoza Darco arateganya iki? Umutoza Darco ntago afite urwitwazo rwo kudakinisha abakinnyi, niwe wabisabiye abantu bafite impungenge yuko ngashobora kuba yatakinisha abakinnyi, kutabakinisha bari kwiyongerera ibyago, kuko kutabakinisha ntabonere zirita ni kwa kwirukanwa nyine. Biri mu masezerano yuko naramuka atabonye rezilita nziza ashobora kwirukanwa cyangwa se akaba ahagaritswe by'agateganyo kubera gutanga umusaruro nkene. Ariko Darco aravuga yuko ari abakinnyi beza kandi yishimiye uwo bita Watarawe, uyu munya Burkina Faso. Darco gose yarayamanitse yabonye yuko ari umukinnyi ukomeye cyane uri no gukora ibintu byiza mu myitozo, ariko bita gose Denis Omedi we mu myitozo ngo yarakonfirmye, ntibibatungure ku munsi w'ejo mubonye Denis Omedi umutoza Darco amubanje mu kibuga, ndetse no bita Kimu Kiwanuka, abangaba ntikabatungure mubonye umwe muri bo cyangwa bombo ko ari babiri babanje mu kibuga. Gusa amahirwe ntago ari menshi yuko wo bita Jibril Watarakora atamaze iminsi mu myitozo, nta myitozo myinshi yakoze, amahirwe ni make yo kuba yakibanzamo, yo kuba yabanza mu kibuga. Birashoboka yuko habanzamo Tuyisenga Arsene Tuguma cyangwa se hakabanzamo uwo bita gose Mamadou Si, uyu musore w'umunya Mauritania. Rero ni gutyo bimeze muri ekipe ya Football Club. Umutoza Darco akomeje kwerekana yuko abasore baguzwa ari basha abishimiye kandi atewe ibyishimo no kuba afite groupe nk'ingi irimo abakinyi b'ingeri zitandukanye, abakinyi bafite profile zitandukanye ziremereye, afitemo abakinyi bafite ibigwi bikomeye cyane. Ubwo rero Darco arishimye, araryohewe cyane. Muri uko kwishima ko rero nibyo abakunzi ba Nyamukandagira mu kibuga bategereje, kugira ngo nabo abahe ibyishimo, nabo abahe uko kwishima ko baramuguriye abakinyi beza ni kimwe, ariko no kugira no kubakoresha kugira ngo batange umusaruro nabyo ni ikindi. Cyo rero nicyo Darco ategerejwe hari muri ekipe y'ingabo z'igihugu, muri ekipe ya Football Club, muri ekipe ya Club Giant, ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ubwo rero reka mbabwire yuko uwo bita Jibril Watara niyo profile ya mbere iremereye igeze hano mu Rwanda. Nta yindi kipe yabikoze, nta yindi kipe yazanye uyu umukinnyi umeze nk'ufite ibigwi remereye cyane. Ndakubwiza ukuri yuko ikipe ya Rayon Sport yagerageje kuzana uwo bita Fahad Bayo gose Aziz Fahad Bayo wari mu gihugu cya Uganda, nawe ntago afite profile iremereye nk'uyu musore uri muri ekipe ya Football Club bita Jibril Watara. Ubwo rero uyu musore ufite profile iremereye niwe ugomba kujyana ahembwa amafaranga menshi hano mu Rwanda mu bakinyi ndetse n'abatoza. Ntawafundura agashumi k'inkweto ze mu guhembwa umushahara mwinshi. Umutoza uri umuntu muri football hano mu Rwanda uhembwa amafaranga menshi mu batoza ni Darco, ariko nubwo niwe mutoza umaze gutanga umusaruro utangana n'amafaranga atangwaho. Ubwo rero Katereza turebe niba uyu mutoza ari buze ko yakinisha abasore wo bita Kimu Kiwanuka ndetse na Denis Omedi, bo bamaze iminsi bari mu myitozo. Nta mpamvu afite yo kutabashira mu kibuga, nta mpamvu afite yo kutabereka abafana b'ikipe ya Football Club ku munsi w'ejo. Abafana b'ikipe ya Football Club muzabona ari benshi bari ku kibuga, nta kindi bazabaje kureba, nta kindi bazaba cyabazinduye, ni ukuza kwirebera izi profile, izi nyenyeri zimurika zigendera zimuri ekipe ya Football Club, wo bita Kimu Kiwanuka, wo bita Denis Omedi
ndetse na Jibril Watara bazaza baje kureba ngo abakinyi twaguriwe bameze bate, ese baraguruka cyangwa ni bya bindi bindi. Rero n'abakinyi bategerejwe cyane ku munsi w'ejo. Nawe wagura tike yawe kugira ngo uzajye kwirebera iyi mikino izabera hara kuri Kigali Play Stadium, kugeza ubu ngo bitari byahinduka ariho imikino izabera. Rero reka twese turebe ese ni ikipe ya APR Football Club izakuramo AS Kigali cyangwa se ni AS Kigali izakuramo APR Football Club. Gusa amahirwe ari kuri APR Football Club kuko igikombe baragishaka cyane mu buryo bushoboka bwose. Ni igikombe bahigiye gutwara, abo bakinyi nabo barabishaka, bari kwati tukinjira muri equipe dutwaye igikombe byaba byiza, ni motive, byaba ari ibintu byiza cyane kugira muri equipe ya APR Football Club tukinjiramo irushanwa rya mbere tugahita dutwara igikombe, byaba ari ibintu tutazibagirwa muri CV yacu yo mupira w'amaguru. Rero reka dutegereze turebe ku munsi w'ejo abakinyi bazaba bitwara bate, aho bazaba bakina n'ikipe ya Kigali. Umutoza n'abagirira icyizere akabanzamo, ariko dukurikije ibyo byabereye mu myitozo abakinyi bazageramo bose, ntawe uzataha atageze mu kibuga habe n'umwe. Reka tubashimire cyane mwese twabanye muri kiganiro, reka tubashimire mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.